tuh, tukang batagor, Bu. Oh, tuh. Mang, pesan dia. Oh, siap. Oh, mohon Kang, bade pesen sabaraha hiji ya? Ah, pesan 2 we, Mang. Hiji ulah di ladaan. Oh, siap. Aduh, iya, punten. Oh, Mangga, iya. ya siap. Nuhun. Aduh, badai nitip roda tuh bisa kada. Iya, rada murid kieu nya. Nya gitu ya. Ah, di pangginya ya. Oh, Wes, pada ya. Ya, sok. ka pengker ya. Nun ah. Ya, yuk. Iya. Jadi lah, roda anak sebutkeun. Oh, iya, jangan sebutkeun ya. Oh no! Eh, betul. Mang apa lagi makan, Bu? Goblok! Anjay!